apa kena besar ini kalau ini kena iya ini karena baik ano ko din kena ini kedehan nung madan kedi syak nung madan di bakwa banyawan kai sini bani kai sini di sayuan semua sini nomor ba tak kan ko jingi tenat ngi dekat kini penuh support Macam support kan bang tu sekali lama nak tu bayi man ni apa dia apa dah petnya ni kan no jingi tenat Pak, kan no jingi tenat. Yes. Wow. Let's go. Anu kajingi tenat jong kamar yang patch ni. Kano kajingi tenat di pesto. Ini kadi ha nong madan. Syak nong madan kai tenat tam. Tutnya. Oh, tutnya. Oh. Patch. Di baru kibapet hai ke YouTube channel Dunga Badan Dong. Biasa like, share dan comments. Yang ketika syak no di dengan ring senang tai na sampai sidiang. De mentang niat no sampai sidiang. Nang bandung yuk kabar baru mo. Mentang yawan kai sini. Baik hang ni. Ha? Dia penduk je ni. Badan dak terong badan. Perlok nado kehaban mensuangin besok tang perlok di longkum siyin sisan. Mengiru tu sabit yang nama he. Mengaru ini makan bekum persal jong. Jadi kenapa dia kenduk lang mentah ni habis cat. Cat you. Syak you piang. Kualin. Kasat kualin. De mentah pi gi bapet ha. Ya ka YouTube channel jonga badang dok terang bat i mahe jongi ma i sikot i mahe te storyteller London ka YouTube channel jongi ya pet mentah sini yawan kai lang sini te dan hangi baba mentah i mahe storyteller London ting bandring ni kini kasat hangi hanong madan mo ikat no ka jingi tenat pi bapet bahai kini ka YouTube channel jongi sa like share dan subscribe nang ba
Ipai ba juga beri nyutrap kin duan jengok dan iki beri ke baru duan jengok ikan kasyat ba itana tam hapo kejela jungi mo. Te page tu. Kebelah sibuk ni piboro tiba page hai kai YouTube channel jong storyteller London bat badeng dok terong. Ini ru ibai baring lang ingi mo. Tu kameraman. Dah. Karena kau jingi tenang. Ni. Kebelah sibun ni fibro, kebelah sibun. Baik ikan kasyat, nila ya kat utama, ni ya nyawan jengok kai ikan kasyat. Kasyat. Kasyat Stalin mafiang. Kualin. Kasyat kualin. Kasyat kualin hapo nong medan. Kat no kau jingi tenang. Baik itu jeng mahek kelai film mentah. Mahek laki sejeram. Mangdiang mahek mangdiang tu. Nah kabat neng patelun sagi juti rung apong lagi ni. Apa itu kan? Ah ceng. Karena kau jadi ikan Semariang pet sarung saukun jongka Nirksat kualin anong madan karena kaya jadi tenang mo. Bisa like, share, dan subscribe di baro bapak hai ka YouTube channel jong amo bareng dok dong. Please share, like, dan subscribe mo. Boleh sibun di baro.